তিনি 31 August ni salmario tini cengnu manka KPFC versus tai Yubinagar FC nengai kedengma sal niya gulo jeng tini khela nui manka tamhin ke ok khilat joing mini sidem thangno khola belai te plat ni bagai no nui manka na kecam video wa belai mat condition ni bagai jeng khela nui man ya kedengma sal ramaino tini hain hai mia fran jiming mia pro 30 August ni jiming jeng nui manka Longdor FC versus Khabaksa FC nengai mia pra jeng hain hai tengmani bising tai tini hangke KPFC ni ngai tai Yubinagar FC ni ngai tini hain hai steng kila join thengkala wa sang noi manka tabuk sujara tai score nukjai tongo 0-0 kemni keber leme tabuk Yubinagar ni yakungo tabok Yubinagar passing misengi thangga Yubinagar ni yakungo ball Number 17. Belai top. That's number 6. Yang khasilai tongo Yubinagar bai yang beli kai dong le hai hei tak pas Number 5 Ikram. kai ya baru selai line cross khaire ka passing Sama dia. kisahnya bagai Belai ke susungan mana? Belai ke susungan. kai gol cida Yubinagar ni yakungo ball tabuk sujate bora-bora ni tongko brown score 0-0 tadi kamu kaya 2 nomor Wow. Belai ke Naito skill. Belai ke Naito. Counter attack. tahu di gol error fight dong pemain kita Naito play itu orang ka? punya mana musuh mau Belai ke Naito. konar Cross kai ka? Shoot kai ni. Naito ka to ro ka? Heading kai ni. koilia Number 15. wih kono das di ko bos nomor ya Number 7. tini ni khela Yubinagar FC ni ngai full hiring genang korok sapano local ni players krai joto Free kick. hiring mangno Yubinagar ni teams eba players rong Number 18. tection bagai box bisingo foul manja kamong hayang ke penalti sinung lai kamong goal rating ai dong ada habno That's number 2. That's number 18. ball soi tongo KPFC ni ngai ball Corner kick. Naito ka to ro ka? Belai ke danger. shot dos ready Shoot kai ni. Good ball. Shoot. Hai kara-kara chale jo gol. Naito ka hai. hai suruh mau ini sih Yubinagar ni just number 6. Yang ngebom. golok Selain Naito passing. Just number 9. Ikram ni yang ngebom.
Just number 3. Line it up. Hai. Just number 10. Ball shot lang dulu. Yes, salam dia. Skill khai night up karo jersey number 7 top khai bano. Semua apa? Hay à phai đấy à kia hay. Có sao tôi nào hả? Bayar. Agak panjang. Kira tak kelar. Nampak sih. Line up danza. Tahu. Surga tumero ka belai na tumam khai. Lero kan di sini. Tak harus tadi. Back pass khai ka goalkeeper no. Enggak. Hai nama sisnya hai orang ke pada kerja. Gol sa yang haman nuk hai tahu man. Line up danza. Soi tlang da ka you bino bone gai. Hai được gì? Kasan itu nice ni dia. Ih. Hai kede. Hai kilo roba, hai kilo dika sila kena. Guys, pura ke kafe di. Terus di. Kader ya semua. Yang, dong sambari ya tadi jasa. Sama tis aku di. Range expander. Apa ya? Sende tu yo ke bapak. Busa tetes orang mana belah. Nih, kata leh, reka. Saya kasih mas. Ya aku sih kelima ke pai tren apa. Nak kita mana? Lai rekam. Terus office di mana sih? Yang corner hode. Yang 10 nomor sile. Le, tama ba. Ball salo na hai. Và từ sáng bật sáng đấy hai. Up. Awak tong na. Penalti man ka Yubi Nagor ningoy. Penalti mana Yubi Nagor FC ni ek gol pai kha tai KPFC ningoy sunno. Ya berarti banget di. Tawag Amit Singh. Naitok lagi. Olan Singh. Yang harus dika. No, mam le. Pretum. Gol tak sini gol. Ya tak kalau di. Mulai sama gai. Bola tu. Kalau kesan bre. Sas tinggal lah lah mana baru kaki ni. Tem foram cara pai foram os dois vamos botar. Puta. Aku na. Rasi. Tá kemarin nah. Jersey number 10. Sangat kita asli, yang sih. Selain no. Naitok lagi roh ka Salaria. Hoje di seraitan le. Dari CP. Sekarang rohon lagi apa? Belai ka sudut. Di staf ke berkata Handball man zakha. Yang perlu
Nai thok lay đó cả. Sud. Belai ke. yang kes kere Bata ke bahasa merah. Olan Singh, jersey number 7. Oni mau lecak cangkir sih. Again Amarjit Singh, jersey number 9. Samalia. Maru mah. Samalia. Shooting kaya. Belai ke nai thok. Ailing Bol ka hari resip lagi. terbayar. Kau saya ngotong suko. jobok Cross khai ke nai thok ke. Again Ronald Singh. FC versus Saint John FC. Orang hak tik tong le. Hari ke rodi gaji kucu. Tik dong ơi. Sentabak zona fast half goal logi manka. half time khatabok Scoreline UB Nagar FC 1 KP FC 0. Hai yang ke Yubinagar FC ni players Saudara scoreline logi manka UB Nagar FC 1 tabok second half time ni thangmung hai jeng nuk lai pinai tabok sujurate score nukjai tongo Yubinagar FC ni ngai ek goal pai tongo brok penalty kick bai tai basak team ni kangke KPFC ni ngai 0-0 brok tabok sujurate brok ni score kri ko tabok hai second half ni thangmung jeng nuk lai pinai sabo goal riwi mano 16 Ulan belai ke chance ka hama mani Ronald Singh Yubinagar ni yakung yak ball Rohit Singh nai thok lai cross khai mani fia belai ke nai thok khai thingi tangu Amit Singh Samalia belai ke cross khai nai thok belai